米德伦的罗米阿米阿祈祷每一天。O mi hakalungay tu nafalutuan no tabang mi lemak tu maamaan tamlaw i o malamatlay。凡是顺服上帝心意的人是有福的。Sarigaka mapulong pingan malatsay kita milayap tu suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suasa ko hongti ci Yosepan tuna o ni pasipanaan no tapang kiso to pulong no nini lemak saka zai kaca ka ikaka no nima-nima kunika citaneng atau nika fana iso han ningra i satapangan sebab pulo在这方turu pulo siwa atusir。王对约瑟说，上帝既然把这一切指示你，你一定比谁都有智慧，更有远见。创世纪41章39节。Sarigagaw Talazua o titulasay ko fana ato ichel no mita. Nikaw rira pasuorin kita. Yo mihakalong kita to nafalutsuan no kawas ato mitlutlo to suan ningra mitlemak to maamaan i mamalemer ko alumanay。虽然我们的知识和力量有限，但我们相信，当我们无论做什么事，都顺服上帝的心意，并且按着他的话语去行，众人就必定蒙福。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tabangaw o pihaklong ako to nafalutuan iso mitlemak to nga ayay at lemak i saay ko sa katalamaan no ngangan ako nika o sa kalemer ato sa kangaay no tamtamlaw。上主啊，我顺服你的心意，行美善的事，并不是让我得到好名声，而是为了让许多人的生命蒙福和得到益处。Pakai ni italamaan nay angangan no tapang ci Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。